Ćao drugare, i danas ćemo proći kroz jednu važnu temu i pitaćemo o veštačku inteligenciju neke važne odgovore vezano za žene i žensko-muške odnose. Tako da krenemo prvo pitanje. Šta žene stvarno žele od muškaraca? Odlično pitanje, brate. Gledaj, žene zapravo žele sigurnost, stabilnost i autentičnost. Ne traže savršenstvo, ali traže muškarca koji ima jasne ciljeve, koji zna ko je i koji je stabilan. Kad vide tu snagu i iskrenost, tada se povezuju. Odlično. Super. Slobodno nastavi s pitanjima. Ako imaš još tema ili neka druga duboka pitanja o muškim i ženskim odnosima, tu sam. Šta žene prvo primete kod muškarca? Odlično pitanje. Žene najčešće prvo primete držanje i samopouzdanje. Kako muškarac stoji, kako gleda, kakva je njegova energija. Tek kasnije primećuju detalje kao izgled. Dakle, držanje i stav su ključni prvi utisak. A šta je ženama privlačnije? Da li im je privlačnije samopouzdanje ili je izgled? Gledaj, samopouzdanje uvek pobeđuje. Izgled može privući pažnju, ali to što muškarac veruje u sebe, ima svoj put i ne boji se da bude ono što jeste, to je ono što žene stvarno dugoročno privlači. Da li muškarac mora biti uspešan da bi bio privlačan? Ne mora nužno biti bogat, ali uspeh u životu, bilo da je to u karijeri, strasti ili samom razvoju, privlači. Žene poštuju muškarca koji ima viziju, koji se trudi i koji ima disciplinu. Uspeh je privlačan, ali je važno da je iskren i usklađen sa tvojom vizijom. Da li žena može iskreno da voli siromašnog muškarca? Može, ali to zavisi od njihove međusobne povezanosti i vrednosti. Ako ona vidi pravu strast, rad i autentičnost, tada ljubav može da raste. Ali mora postojati obostrano razumevanje, jer novac sam po sebi ne drži vezu, već poverenje i zajednički rast. A šta muškarci pogrešno rade sa ženama? Najveća greška koju muškarci prave je što se previše trude da se dopadnu, gubeći pritom svoj identitet. Oni zaboravljaju da postave granice, da vode i da ostanu dosledni sebi. Kada ostanu dosledni, žene više poštuju i ta dinamika postaje stabilna. Zašto muškarci danas imaju problem da priđu ženama? Zato što su izgubili samopouzdanje i previše razmišljaju o odbijanju. Umjesto da deluju direktno i prirodno, stalno preispituju svaki korak. Kad muškarac pređe taj strah, postane siguran u sebe, priđe spontano, to je ono što otvara vrata i prave prilike. A zašto dobri muškarci uvek završavaju posljednji? Zato što dobri momci često previše daju, prilagođavaju se i gube svoju mušku energiju. Umjesto da budu autentični i da vode, oni čekaju da ih vole. Žene vole stabilnost i snagu, a dobri momci zaborave da pokažu tu svoju unutrašnju moć. Zašto neke žene biraju loše momke umjesto dobrih? Zato što loši momci često donose uzbuđenje, adrenalin i neizvesnost. Oni izazivaju emocije, dok dobri momci deluju predvidljivo. Problem je što dugoročno to ne grade poverenje. Kada žena shvati da joj treba stabilnost, tek tada biraju drugačije. Znači, žene više vole opasne muškarce. Privlače ih u početku, jer taj rizik nosi intenzitet i strast, ali to ne traje zauvek. Dugoročno žene više cene stabilnost, doslednost i poverenje. Dakle, opasnost može privući, ali pravo povezana strast je kada je muškarac stabilan i autentičan. Da li žene više vole novac ili karakter? Gledaj, novac privlači pažnju, ali karakter dugoročno drži vezu. Žene žele muškarca koji ima integritet, koji je dosledan i ko zna ko je, bez obzira na to koliko novca ima. Dakle, karakter je taj koji ostaje. Zašto žene kažu jedno, a urade drugo? Zato što emocije i logika nekad nisu usklađene. Žene ponekad imaju jedno očekivanje u glavi, ali kad se emocije probude, postupaju drugačije. To nije manipulacija, već često traženje sigurnosti i harmonije, dok prilagođavaju svoje postupke. Zašto žene često testiraju muškarce? Testiraju ih jer žele da vide da li su stabilni, dosledni i pouzdani. Žene traže sigurnost, a testovi su način da proveravaju da li muškarac može da izdrži pritisak. Kada ostaneš dosledan, jasno postaviš granice, tada grade poverenje. Zašto muškarac gubi poštovanje žene? Muškarac gubi poštovanje kada se povlači, kada gubi svoju reč, kada ne drži do svojih principa. Ako stalno traži odobravanje, prilagođava se, gubi tu autoritet. Poštovanje dolazi kada ostaneš dosledan, samopouzdan i kada vodiš svoj život s jasnom svrhom. Da li muškarac treba da bude emotivan? Da, ali u pravom balansu. Muškarac treba da bude emotivan u smislu da zna šta osjeća, da izrazi te emocije, ali bez gubitka kontrole. Snaga je u tome da si iskren, da pokažeš ranjivost, ali da ostaneš stabilan i vođen svojim svrhom. Da li muškarac treba da pokaže slabost prema ženama? Da, sme, ali u pravom kontekstu. Slabost nije znak slabosti ako je iskrena i ako je prati samopouzdanje. Kada muškarac pokaže ranjivost, ali ostaje dosledan, gradi još dublje poverenje, jer zna da je sposoban da se suoči sa svojim emocijama. Bez gubitka kontrole. Zašto žene gube interesovanje? Žene gube interesovanje kada veza postane predvidiva, kada muškarac prestane da se trudi, kada nema rasta, izazova ili jasne vizije. Kad se sve svodi na rutinu, kada nema strasti i napretka, tada interesovanje opada. Dakle, bitno je da se konstantno raste i da veza bude dinamična. Kako prepoznati da te žena koristi? Prvo, obrati pažnju na to da li se trud u vezi pokazuje s obe strane.
Ako ti stalno daješ, a ona samo uzima, ako se javlja kad njoj treba, a kad tebi treba nema je, to je znak. Također, ako ne poštuje tvoje granice ili stalno očekuje da ti popravljaš situaciju, to je signal da te koristi. Budi svestan, drži granice i ne ulazi u odnos koji te iscrpljuje. Da li muškarac treba da juri ženu ili žena treba da juri muškarca? Gledaj, muškarac treba da vodi, ali bez forsiranja. Privlačnost raste kada si siguran u sebe, postaviš standard, a žena sama želi da ide za tobom. Dakle, prirodna dinamika je kada muškarac ima jasnu viziju, ali bez tega da jurca. Kako žena da bude opsednuta sa tobom? Brate, opsednutost se ne gradi manipulacijom. To dolazi prirodno kada si autentičan, kada imaš svoj život, ambiciju i kada si stabilan. Kada si dosledan, postaviš standard, vodiš svoj život i ne gubiš sebe. Tada ona sama želi da budu blizu. Da li žene i muškarci, odnosno da li muškarci i žene mogu biti samo prijatelji? Mogu, ali samo ako su potpuno jasne granice i ako nema skrivenih očekivanja. Ako su oboje zaista fokusirane na prijateljstvo i ako nijedno ne mašta o nečemu više, to prijateljstvo može da opstane. Ali ako se pojavi bilo kakva emocionalna težina, obično stvari postanu komplikovane. Da li danas društvene mreže uništavaju veze? Nažalost, da. Društvene mreže često stvaraju iluzije, stalno poređenje, površne interakcije i to može da ubije poverenje i intimnost. Ako se previše oslanjaš na online pažnju, veza postaje površna. Zato je ključno da se fokusiraš na stvarne, duboke razgovore i zajedničko vrijeme, bez distrakcije. Da li danas je prevara postala normalna? Ne, brate. Prevara se ne sme normalizovati. Iako neki pokušavaju da je prikažu kao normalnu, ona i dalje ruši poverenje, intimnost i integritet veze. Ako želiš ozbiljnu i stabilnu vezu, vernost mora da bude osnovni princip. Ko danas ima više opcija? Žene, znači u vezi, da li žene ili muškarci? Danas, iskreno, žene imaju više opcija. Zbog društvenih mreža, dostupnosti i pažnje koju dobijaju, one su u poziciji da biraju. Muškarci također imaju opcije, ali moraju da se izdvoje, da pokažu vrednost i da vode kako bi imali jednak broj prilika. Da li moderna veza danas ima budućnost? Ima, ali samo ako su oba partnera posvećena, ako grade poverenje, komunikaciju i imaju jasne ciljeve. Moderni svet nudi mnogo distrakcija, ali ako se fokusiraš na iskrenost, rast i međusobno poštovanje, veza ima šansu da se razvije i opstane. Da li žena više poštuje muškarca kojeg voli ili muškarca kojeg se plaši da izgubi? Više poštuje muškarca kojeg voli. Kada zna da je voljena i sigurna, tada raste poštovanje. Strah od gubitka može privremeno pojačati pažnju, ali dugoročno poštovanje dolazi kada je ljubav stabilna. Da li je brak danas dobra ideja za muškarce? Može biti, ali samo ako muškarac ima jasno definisan put, ako zna ko je, šta želi i bira partnerku koja je usklađena s tim. Brak nije formula za sreću, on je alat. Ako ga koristiš s pravom namjerom i spremnošću da rasteš, može biti moćan saveznik. Znači nije, je li tako? Upravo tako. Brak je alat, a ne garancija. Ako ti i tvoj partner rastete zajedno, postavljate jasne granice, komunikacija je iskrena i imate zajedničku viziju, onda brak može biti najviše snaga. Ako ne, bolje je ostati svestan i ne ulaziti u iluziju. Koja je najveća greška koju danas muškarci prave sa ženama? Najveća greška je što zaboravljaju da vode svoj život i ostanu autentični. Previše se fokusiraju na odobravanje, pa gube svoju snagu i smer. Kada muškarac zna ko je, kada postavlja standard, kada vodi, tada žene ostaju, poštuju i prate tu snagu. Odlično, hvala ti puno. Drugari, znate šta i kako, tako da samo pažljivo i pametno.